amasasa y'amazina 3 kino kigabo cyamwohereje abo basirikari bafungiye mu gihugu cya Pakistan. Uyu musore bisobanuye ko naramuka indege igeze mu gihugu cya Pakistan biraza kwitwa yuko ari we wari wayishimuse. Nyuma y'ibyo byose baravuga yuko yashakaga bari abasore 3 ngo babarekure. जाने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा मेरी सरकार. Leta yanje nimara kumenya ibyo uri gukora wa musore we ikamenya impangu yawe ntabwo biraza gutwara igihe kirekire ngo biguhire. Baraza kundwara ikindi babimenya. Igihugu cyose abantu bashobora kubamo bakaba bashobora नमाज अदा करके जब पीएम ऑफिस पहुंचेंगे nyuma y'uko bamaze gusenga तो दूसरे रास्ते से लेकर twebwe turaza gukora ibishoboka byose n'igihugu cy'ubuhinde turaza gukora ibishoboka turebe niba kino kibazo twakirangiza. Urava ku rusengero twabisoje cyangwa se urava ku musigiti umurambo wapfuye ku kibuga cy'indege ukapira muri toilet. Umurambo nwande no Anirudhi Sahani ko bamwita akaba ari umupilot wungirije captain. उसकी जगह फ्लाइट पे कोई और uyu niwe wagombaga kuja gutwara indege yari ivuye muri Delhi yerekera London. Wumva amagambo sasa babonye umupilot yarishwe. Hari uwatwaye umwanya we. Uwatwaye umwanya we ninde? Ahmed Khalid. Bamwita Ahmed Khalid. Uwatwaye umwanya w'uyu mugabo wagombaga gutwara indege. ये तो लश्कर का टेररिस्ट है. Bisobanuye ko uyu mugabo bizwi neza ari umugizi wa nabi n'uwo mu mutwe w'iterabwoba. मतलब भाई dore kigabo ngo barakibona sasa Pakistan namwe bayobozi पाकिस्तानी पीएम mugomba kumenya yuko igipimo bano bagabo bashaka kwica umuyobozi wanyu w'igihugu cya Pakistan. असली टारगेट Mugende murinde umusigiti, murinde ahantu hari prime minister. I copy that Yodha. Ibyo ndabyumva Yodha. Umusore agitabaza sasa hari uwamusubije yitonze. Ibyo ndabyumva Yodha. Ibyo uri kuvuga byose ndabyumva. टारगेट जिना हॉल नहीं कौमी मस्जिद है. Igipimo dufite ntabwo ari umuyobozi wanyu w'igihugu